kwongorerana kundi habuza ko mwamutekereza. Mumeanza kunongonezana hapo. Ibasha gukora anaweza ibiruta zaidi ibyo twiyumvira. yale ambayo tunayafikiria. Imana izikorera hirya y'ibyo twiyumvira. Huko nyuma ya yale ambayo tunayafikiria. Igakora hirya y'ibyo dushaka. Mara moja ufanya kinyume na yale ambayo haleluya. Hirya y'ibyo dukeneye. Kando na yale ambayo Imana iziyakorera. Mungu ufanya Yamarika tuzanira ibyaha. Tuletea mambo yake. Kubera yuko sababu imitekerereze y'Imana fikra za Mungu n'ivyiyumviro vy'Imana na fikra za bitandukanye n'ibyaha. Zaidi kando na yale ambayo sisi tunayafikiria. Ni Mwuka Wera. Kimwe n'Umwuka Wera. Moja amesema ni Roho Mtakatifu. Wakukomera bashi. Wakupigia makofi. Icya kabiri. 2. Reka ntuvuge icya kabiri. Usiseme ya pili. Ni Yesu Kristo yaduhaye. Yesu Kristo yaduhaye. Yesu Kristo alitupea. Okay, ni sawa. Ariko Umwuka Wera niwe Yesu Kristo. Ni sawa lakini Roho Mtakatifu ndio Yesu Kristo. Umwe ni murumuna wayo undi ni mukuru wayo. Mambo hayo ni kama jambo moja. Turaza kwakira gute? Gatatu na masengesho. Icya gatatu ni iki? Masengesho. Agira imbaraga Imana izikoresha. Ni maombi. Yego agira imbaraga. Isenganye kwizera. Sawa, isenganye kwizera. Kuomba ni vizuri. Ahubwo ako warugiye kurangirizaho. Ako warugiye jambo hilo la mwisho hilo. Warugiye kuvuga na akandika masengesho singashigikiye. Kwizera. Iki? Kwizera. Okay. Imani. Nawe yakarangije. Yavuze ngo amasengesho amesema imani ari mu iki? Kwizera. Ambayo ina Haleluya. Amen. Imana ishimwe kubw'uyu mugoroba mwiza Imana iduhaye. Atukuzwe Mungu kwa jioni nzuri ambayo ametupea. Imana ishimwe idushoboje kongera guteranira hamwe. Asifiwe Mungu kwa kutuwezesha kukongamana mahala pamoja. Abantu bangana gutya baje kuramya Imana no kuyihimbaza. Watu kama na hawa kukuja kumwabudu Mungu hamwe no kumva ijambo ry'Imana pamoja na kusikia neno la Mungu. Bahaye kaze nanjye nkuko abandi babakiriye kama vile pisha. Murakaze, Imana ibaheze umugisha. Karibuni na Mungu awabariki. Turashimira kandi ikaze baduhaye. Twashukuru kwa ukaribisho wenu. Huko umuyobozi wa gahunda yabivuze. Kama vile kiongozi wa ratiba alivyosema, si rimwe cyangwa se si kabiri duhagarara hano. Kwanza ama mara ya pili kusimama hapa. Urumva ko tumaze kuba nk'abasangwa. Sisi ni kama wenyeji. Turashimira rero iyo kaze. Basi twashukuru kwa ukaribisho huo. Imana ibaha umugisha. Awabariki. Mudukunda natwe niko tubakunda. Kwa sababu ya kutupenda vivyo hivyo nasi tunawapenda. Twakiriye abagiye kudukurikirana kuri uyu murongo w'ikoranabuhanga. Karibisha ambao wanatufuata stream live. Turabahaye kaze, murakaze n'Imana ibaha umugisha. Uni na Mungu awabariki. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana. Wacha tusome neno la Mungu. Rwandiko Paulo yandikiye Abaefeso ibice 3 umurongo wa 30. Waraka wa Paulo kwa Waefeso 3 sura ya 30. Ibice 3 rwandiko Paulo yandikiye Abaefeso n'umurongo wa 30. Aravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nguko imbaraga zayo zidukoreramo. Ibice 3 n'umurongo wa 20. Ibice 3 n'umurongo wa 20. 3:20 kumradhi wa Efeso. Samahani, ibice 3 n'umurongo wa 20. Biblia ya Kiswahili inasema basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno tuyaombayo au tuyawazayo kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani mwetu. Amen. Amen. Hanyuma ngirango sinyota nishi yo kubwiriza, si kiu nyingi ya kuhubiri. Oya
La, ngize imyaka myinshi mbwiriza, ninayo miaka mingi nikihubiri, ariko kandi nanga isonde, lakini huwa nakataa mambo madogo. sinza nkunda ngo bambwire ngo uzaza kubwiriza, Sitaki waniambie nitakuja kuhubiri numara ngo ubwirize iminota 30, alafu nihubiri ama nitumie dakika minota 30. 30, iminota 40, minota 50 ni ubusa. Dakika 30, 40, 50 ni dakika chache. Kandi teka nza mbabwira iyo tuvuga turi babiri, Na huwa nawaambia tukiwa tunaongea tukiwa tuba turabavuga butumwa babiri. sisi ni wainenaji wawili. Buriya iyo ufashe isaha Kitumia muda wa lisaa, mbambuzi iminota 30 nawe iminota 50, nimeongea dakika 30 vivyo hivyo naye ametumia hanyuma bakavuga 30. ngo tugwaye umwanya munini. Na kusema tumekupea wa kutosha. Ngira ngo si ugukunda kuvuga, ndabisobanuye, si inyota yo kuvuga, Si kiu ya kupenda ariko kuongea, kandi kudasoza ibyo washakaga kuvuga. lakini kuto kulenga kile ambacho umekikusudia. Waricaye ukabitegura ugasenga, Umekaka na kuandaa na kuomba. tuze tubyiga turebe ukuntu twabikora muri ubwo buryo. Hayo lazima tujifunze Ngira vile mumaze kumenyera mambo na kutumia muda no vizuri kumenya ibyo nkunda. na kujua kile ambacho ninakipenda. Ikindi Jambo lingine narindi byuriya wacu, nimemwambia mwenzangu hapa, ndaza kubwiriza saa moya, nitahubiri saa 1. muze mutubabarira. Narebye uriya musore Mtatusamea, nimemuona kijana huyu. ufite imyaka 40, Uko na miaka 40, ufite imyaka 35, uko na 35, ufite imyaka 30. uko na 30. Natambye ataravuka. Mimi nilicheza kama yeye hajazaliwa. Njewe natambye ataravuka. Mimi nilimchezea Mungu kabla yeye hazaliwa. Noneho ibonye tutaye dutamba bagira ngo ni inyota nke. Sasa ukituona bila kucheza si kiu ndio. Twatambye uriya wacu ataravuka, Sisi ambao tulicheza kama hajazaliwa akavuka, akazaliwa, akaba arimo aratamba nawe, na yeye sasa kandi nawe anacheza, araruta abandi. na yeye ni mkubwa kuliko Ko wengine. murabona ko iminsi ndigiye, Unaona miaka imesonga. hari ibyo umuntu ayakura Na vile mtu anavyokuwa, azasiga ntibibe bigifite umwanya munini. kuna mambo ambayo anayaacha huko nyuma. Ushize nagiye kubwiriza mu ijoro, Wakati uliopita nilihubiri mbwira mushumba usiku. ngo uzumbwira isanza kubwirizaho, Nikaambia mchungaji masaa ambayo nitakuja kubera ko kuyatumia, sinoririmba ngo ngeze saa 8. kwa sababu siwezi imba nifikishe saa 8. Nararirimbye nanje buraca. Niliimba usiku kucha. Muze mumbwira nze mpite mbwiriza, Muniambie nikuje nihubiri. nindangiza rero indirimbo nimba ari 3 n'inumva zindyohe, nindangiza ntahe. Baada ya Niko kuhubiri ni rudi Si mafuta. ubunebwe. Si udhaifu. Aya, La, notarama ngasenga bugaca, ninaweza kesha na kuomba, buzabuna canza nsenga bugaca, na mambo huwa yanafanyika hivyo. kongera irindi joro ngasenga Na bugaca, usiku mwingine ninaomba usiku icyumweru kucha. kigashira. Wiki inaisha. Kuririmba rero bisigaye bintwara nk'iminota 15 20, Kuimba inanigharimu kama dakika 15 ama ariko 20. twinjiye mu gusenga, Lakini tukiingia mambo na maombi, kosenga nanjye ngasigara namwe mugataha. tunaweza omba, munaenda, mimi Ni ninabaki. muri urwo rwego rero Katika ngazi hiyo, nari mvugiye gutyo, basi nimesema je hivi. nimara kubwiriza ndataha. Nitakapohubiri nitaenda zangu. Uvuga ngo ndatashe n'ubunebwe sawa, nta ngorane. Yule atasema nimeenda na udhaifu wangu, hakuna shida. Ariko muzango abapasiteri b'ubu nyine ngo basigaye baranebwa. Kusema ati wachungaji wa siku hizi ni Ubwo tutihanganye ngo dutambane ngo turanebwa, ati vile hatujasubiri tucheze kandi pamoja, natwe ati sisi twatambye ni mutahari, na sisi tulicheza kama nyinyi hamjaza, kandi nditubabwira ngo mufashe. na hatukuambia mtusaidie. Nuko mbaye kaze Irakiza, Basi ninamkaribisha Irakiza. nimba hari umuntu uzoza ushaka kugendera ku isaha ku modoka, Kama kuna mtu ambaye atapenda ratiba ama kuenda kwa umuntu wakati, ukeneye imodoka igendera ku isaha, yule ambaye anataka gari ambayo inaenda kwa masaa, ngaye banguhaguruka bakubona. simama wakuone. Umuntu tugendanye imyaka 2, Mtu ambaye tumetembea naye miaka 2 hasi nkabije n'ukuri, hapa, si ntazarenza umunota. hawezi kupitisha hata dakika. Iyo dusezeranye isaha n'isaha, Tukiagana saa ni saa, ukazamuguma ngo muhamagare ibipfuye amatwi bibatinza si mukarakara. ati mupigie watu wengine ndio mkasirike, mumpigie ndugu Irakiza. Haba na uba izimeresha abantu nabi, Hata uba kuna vile huwa inakosea kiasi. izikubesha
ikaza kukugeraho ijisho ringana gutya, nya muda mrefu. uzoza umuhamagara nimuvugana saa 3 ni saa 3, Ukimpigia mkiongea saa 3 ni saa 3, nimuvugana saa 4 ni saa 4, ukiongea saa 4 ni saa 4. Ndababwiye ejo uzoze kurakazwa n'ubusa, hari umuntu udakwiriye kukurakaza. Usikuje kukasirika kama kuna mtu mzuri ambaye anaheshimu masaa. Imana ishimwe ko aya makuru navuze. Atukuzwe Mungu. Nari nagiranye igihe. Habari hizi nilikuwa nazo muda mrefu. None ubu natanze numvishe ko nduhuka. Vile hivyo pitisha habari hizi nimepumzika. Nawe duhumurije abagomba guhumurizwa. Basi tumewafariji wale ambao kandi natwe turi muri abo bagomba guhumurizwa, na sisi ni miongoni mwa watu ambao wanafarijiwa, kuko ibibababaje nibyo bitubabaje, kwa sababu yale ambayo yanawaumiza kandi ibibanezeza nibyo bitunezeza, nayo wafurahisha yanatufurahisha sisi. Gusari igihe tubabara ugutandukanye, vile tuna huzuni tofauti, ariko twese tuba twababara, lakini sote tumehuzunika pamoja. kandi ihumure barivuze, faraja wamesema, baritanze, wametoa faraja, kandi tuzakomeza turitanga, na tutaendelea kufarijiana. Hari ibintu bitari byo gusengerwa ngo birangire. Kuna maombi kuna vitu ambavyo huwezi ombea. Ntabwo twosengera ngo intambara zishire ntizizashira. Hatuwezi ombea vita ikome ulimwengu. Ntabwo twosengera amahoro make ntazashira. Hakuna amani haba ambayo inaweza isha. Ubwicanyi ndibuzohagarara. Mauaji haitasimama. Buzoramuka buhagaze iwacu ariko ahandi buzabuha. Mauaji ikisimama kwetu mahali pengine. Ibyago n'amakuba ntabwo bizashira. Shida dhiki haziwezi bizarangirana nuko impande zavu. Yataisha siku ya kiyama. Mureme, basi imarikeni, mukomere, farijikeni. Urugendo rashari rurerure. Safari hii bado ni ndefu. Ni rurerure. Safari ni ndefu. Kandi natwe tururimo. Sisi tumo katika safari. Tugaruke ku ijambo. Basi turudi kwa neno. Abantu bari inyuma ko barumva. Watu ambao wako nyumba mnatusikiza. Ni mutumva nanjye sinje wabiteye. Musiposikia mimi sijasababisha. Mutahane kutumva nyine. Basi mtaenda hivyo. Nukubera imvura. Kwa sababu ya mvua. Biblia ijivuga ibinyuranye n'ibyo dutekereza. Husema kinyume na yale ambayo tunayafikiria. Mu gitondo abo twabanye, asubuhi wale ambao tulikuwa na wao, nababwiye ko iki cyanditswe Imana yakimbaye uyu mwaka. Niliwaambia ya kwamba maandishi haya nimeyapewa mwaka huu. Kivuga ngo Imana ibasha gukora, ambayo inasema Mungu anaweza kufanya cyane ibiruta ibyo tuyisaba, sana kuliko yale ambayo tunamuomba, ndetse ngo igakora ibirenze ibyo twiyumvira dutekereza, hata zaidi ya yale ambayo tunayafikiria. Mu gitondo twaganiriye, asubuhi tumeongea, babwira impamvu, nikawaambia sababu ituma Imana ikora ibiruta ibyo twayisaba, ambazo zinasababisha Mungu afanye zaidi ya yale ambayo tunaomba, ibiruta ibyo dutekereza, ambayo ni zaidi ya yale ambayo tunayafikiria. Sobanura itandukaniro ryo gutekereza no kwiyumvira. Nikafafanua tofauti ya kufikiria na kuwaza. Nuko. Yeah. Imana idushoborera byose. Mungu ni muweza yote. Amasengesho dusenga, maombi tunayoyaomba, siyagaragaza Imana uko ingana, hayazirishi ukubwa wa Mungu. Ibitekerezo byacu, fikra zetu, sibyo bigaragaza ubumana, si hizo ambazo zinazirisha uungu. Amasengesho yacu, maombi yetu rimwe na rimwe azagirira Imana urukuta. Mara moja huwa yana ukuta. Iyo umuntu asenga, mtu anapoomba, mu gitondo nababwiye, asubuhi nimewaambia, ndabwira ntimuzamubona iyo twanezerewe. Si mnaona wakati tumefurahia. Hari abantu bavuga ngo, kuna vile watu husema ngo dusenge turebe, ati tuombe tukielekea huko, bagasura ngo dusenge turebe, na kusema tuombe tukielekea huko, ngo dusenge turebe, ati tuombe tukielekea pande, ngo kandi Imana iradusubiza, na Mungu atatujibu. La, ayo ni amarangamutima. Hizo ni hisia. Ibyo ni ibitekerezo byawe, ni fikra zako. Imana ikorera hirya yuko gutekereza. Mungu hufanya kando ama zaidi ya mafikira. Imana iri hirya y'ibyo twiyumvira. Mungu yu zaidi ya mafikira yetu. Ni nayo mpamvu amasengesho yacu, ndio maana maombi yetu, tagera Imana uko ingana, hawezi kusema ukubwa wa Mungu. Amasengesho yacu, maombi yetu, siyo agaragaza gukomera kw'Imana, hayazirishi ukuu wa Mungu. Ariko nta muntu urasubizwa ngo avuge ngo ngusarire ngo Imana yansubije ngo ibisina bisengeye.
Hakuna mtu ambaye amejibiwa na kumwambia Mungu, Mungu amenijibu lakini sijaombea haya. Umuntu ngo avuge ngo Imana yamusubije atabisengeye. Hakuna mtu ambaye mmemsikia akisema Mungu amemjibu kama hajaomba. Siko bimeze. Siko hivyo. Ariko ubundi twavyutse kuko twasenze ngo tubyuke. Kawaida tumeamka kwa sababu tumeomba ili tuamke. Ngo ariko ngo narasenze. Ati nimeomba Imana. Mungu. Ngo yaminumva. Mungu akanisikiza. Kandi ngo Imana yamisubije. Na akajibu hapo hapo. La sivyo. Haya. Imana ndigarukira ku kibazo cyawe. Mungu hawezi rudia kwenye majibu yako. Seko yumvikana. Ni somo nyine nugira ngo turebe uko turyumva. Ni somo tunatafuta vile tutaelewana. Imana ifite ubushobozi butagira imbibe. Mungu ana uwezo ambao huna mpaka. Amasengesho yacu agira imbibe. Maombi yetu yana mipaka. Amasengesho yacu agira hagarukira. Maombi yetu kuna mahali ambapo umunyabwenge wanditse ngo kuna mtaalamu ambaye umuntu angana nuko atekereza. Mtu analingana na Dawuruti bitekerezo bye. Hakuna yule ambaye ni zaidi ya fikra zake. Umuntu aresha n'ibitekerezo bye. Mtu utoshana umuntu azagera ku migambi atekereza. Mtu ufikia nia ya fikra zake. Ese ko birumvikana? Inaeleweka. Kama muntu urasenga ibirenze ibyatekereza. Hakuna mtu ambaye ameomba zaidi ya fikra zake. Oh yeah. La hasha. Ninde muntu wari wasenga agasenga ngo Imana imuhe indege hano? Nani mtu ambaye ameomba Mungu ampe ndege? Kuna mtu ambaye ameomba hapa? Ibitekerezo byanyu n'ibyumviro ndibiragera. Fikra zenu hazijafika huko. Haruna utaranasengera imodoka. Hata kuna ambaye hajaombea gari. Avuga ati Imana yo gusa noza mbona nk'ibihumbi 15 ku kwezi. Haleluya amina. Sema Mungu laiti nione hata 15,000. Haleluya amen. Kandi abibonye. Na kipata. Imana nani ibihumbi 15. Na Mungu kwake anatoshana na 15,000. Ni kwimitekerereze yiwire. Kwa sababu fikra zake zinatoshana. Imana Mungu ibasha gukora. Anaweza kufanya cyane sana ibiruta zaidi ibyo twiyumvira. Yale ambayo tunafikiria. Nibyo dutekereza. Yale ambayo tunafikiria. Imana ishikorera hirya y'ibyo dutekereza. Kando ya yale ambayo tunafikiria. Imana ibayikora. Mungu kama ibingana n'ibyo dutekereza. Kulingana na vile tunafikiria. Igakora ibingana n'ibyo twiyumvira. Yale ambayo tunafikiria. Nuko ibingana nyine. Ni hivyo anavyotoshana Mungu. Man. Mungu. Man. Mungu. Man. Mungu. Urabona ko dufite ikibazo cyo kwishura inzu. Tuna shida ya kulipa rent. Warangiza. Dai. Ukagira Imana ukumva umuntu araguhamagaye hanze. Atike usikie mtu anakupiga kutoka ngambo. Ndoza nkwishurira inzu. Nitakulipia nyumba. Uko Imana woyibona irenza aho ngaho. Vile utamuona Mungu zaidi ya hapo. La. Uzubwira abantu ati mureke mbabwire igitangaza. Unawaambia watu wacha niwaambie muujiza. Nabonye umuntu nishurira. Niliona mtu ambaye ananilipia. Narabisengeye. Tena niliombea. Irenza aho Imana. Mungu ni zaidi ya hapo. Ndaje mbibabwire. Nakuja niwaambie. Sema amen. Amen. Ndabaha n'ingero. Nitawapea pia mfano. Muri Biblia. Katika Biblia. Aho Imana yakoze. Mahali ambapo Mungu amefanya. Birenze. Zaidi. Ibyo abantu batekereza. Ya yale ambao watu wanafikiria. Igituma Imana taremereye muri wewe. Kinachosababisha Mungu si mzito. Igituma Imana itagira imbaraga nyinshi. Kinachofanya Mungu asiwe na nguvu nyingi. Igituma ugenda n'ubwoba. Kinachofanya utembee. Utaramenya ko Imana ibasha gukora ibiruta anaweza fanya ibyo wiyumvira. Zaidi ya yale ambayo ugera muri urwo rwego. Utakapofika kwenye kumenya ko Imana ikorera hirya y'ibyo wiyumvira. Zaidi ya yale unafikiria. Wezi ogopa. Amen. Amen. Kimwe turi abanyeshuri. Wakati mmoja tukiwa wanafunzi. Sasa turi kumwe. Tu pamoja. Imana
Imana Mungu ikora hufanya ibiruta cyane zaidi cyane, ariko zaidi sana. kuva naba Tangu nizaliwe n'aba basaza, nagira ngo ngiye kuvuga nanjye sindi mukuru na cyane, wazee hawa, mimi si mkubwa nta sana. muntu wigeze aja gusaba undi nka Hakuna mtu ambaye ameenda kuomba mwingine ng'ombe ngo amubaze 5. na mpe ng'ombe 5. iyo yagiraga Imana akabona n'iyimwe, Alipobahatika ng'ombe moja. Imana Mungu irenze kuguha inka imwe ariyo wasabye, ni zaidi ya kukupea ng'ombe moja kama umemwomba ng'ombe moja. nababwiye mu gitondo, Nimewaambia asubuhi, Imana Mungu iri nyuma y'ibihe, nyuma ya nyakati na majira. iri nyuma y'ibihe, Ni nyuma ya majira. ibihe bibi imbere y'Imana, Majira yako nyuma ya Mungu, kandi tena bigasura bikaba hagati y'Imana. na majira yako katikati ya Mungu. Imana ni alfa Mungu ni alfa na omega, na omega. ibiri yahaheka Huko mwisho ikaba naho nahatangira. na huko Noneho mwanzo, umuntu yagiye kuremwa na vile alivyoumba aremerwa hagati y'ibi, basi akawa katikati ya mambo hayo majira. cyo gituma mu gatondo nababwiye indirimbo, ya ndirimbo ni ye harya wa nimwe twaririmbye mu Ndio maana asubuhi nimewaambia wale ambao walikuwa asubuhi, surya wacu wa muririmbyi yagiye nzanibagirwa, huwa nasahau. atuye inyuma y'ibihe agiri n'ubwibihe byahinduka, we nibimukoraho Yesu arakora. none iyo bivuze ngo aruta itangiriro, Ikimaanisha ni mkubwa kuliko mwanzo, ukuvuga ngo itangiriro ryagiye kubaho Imana iriho. inamaanisha mwanzo ulikuwa kama Mungu Umuntu yagiye alikuwa. kuremwa aremwa Imana iriho, Mtu aliumbwa kama Mungu kandi anaishi, niyo yamuremye. na Mungu ndiye aliumba mwanadamu. Nta kuntu rero ibyo dusenga n'ibyo dusaba Basi hakuna vile yale ambayo tunayaomba tibingana n'Imana, haitoshani na Mungu, kuko yabayeho tutarabaho. kwa sababu Mungu aliishi kama hatujaishi. Nico gituma Ndio maana sema amen, amen, uko ikintu cyatunaniye ni ugusenga Imana ngo Mana kilicho tushinda ni kuomba tumwambie Mungu, Mungu ngo ikore ubushake bwayo. fanya mapenzi Iryo yako. sengesho ni rike cyane, Ombi hilo ni hapa Cyane. sana. kandi ntiwabona ko ayinigisha ngo ibasha gukora ibiruta Si unaona ninahubiri, anaweza kufanya zaidi ibyo tuyisaba. ya yale ambayo tunayaomba, Uko icyo twadutekereza ni byiza gusa, na yale ambayo tunafikiria ni mazuri peke yake. subiremo Rudilie, tubona ko Mandela haleluya ngo ibasha gukora ngo ibiruta ibyo dutekereza. mnaona nina shauti haleluya, anaweza kufanya zaidi ya yale ambayo Ntawotekereza ko yopfusha umwana w'imfura. Hakuna yule ambaye anafikiria kwamba anaweza Ubu nyine kupoteza mzaliwa wake wa mbwiriza kwanza. hano wotekereza icyo gitekerezo. Nikihubiri hapa hakuna yule ambaye anaweza Ni fikiria, ukuvuga gusa ngo ubuzima bugiye guhinduka, ni kusema maisha yatabadilika, ngiye kuja hejuru, ni maisha yanaenda mbele, ngiye gukomera. mimi nitakuwa mashuhuri. La, Izikora ibiruta kufanya cyane zaidi ibyo dusaba. ya yale ambayo tunayaomba. Ugasengera umuntu bikanga agapfa, Unaombea mtu yanashindikana na fariki, yakoze ibiruta ibyo wiyumvira. amefanya zaidi ya yale ambayo unayafikiria. Iri somo rirasa naho rija kuba ari bikandi mwitangira ryari ryiza. Somo hii ni kama itakuwa mbaya na mwanzo ilikuwa nzuri. Nukuvuga ngo Inamaanisha dukunda ngo igihe cyose twumva ibiryoshye. tunapenda kila mara tusikie mambo matamu kwetu. Daudi ngira ngo ni oya si Daudi, ese umwe wapfushije umwana ninde harya? Ni Daudi yo kagira. Daudi umwana amaze kurwara, mtoto alipougua yanze kurya, alikataa kula, akakataa kabisa, taramwinginga, baragerageza, akasusia kabisa chakula, baragerageza, wakajaribu yao yote, akashindwa. Baadaye umwana mtoto akafariki. Alipoaga aravuga ati muzani ibyo kurya, akasema leteni chakula, bazani ibyo kurya, walete chakula. uku iyo baba ngabu bari kuvuga ngo yahahamutse. Kawaida
kama ingekuwa wakati wa sasa wangesema amerukwa na akili. ngo yahahamutse. Ati mambo kumeharibika. Nigeze gusiga umurambo mu nzu y'umwana arinje muvuga butumwa. Niliwahi kuacha maiti nikiwa mhubiri. Nja kubwiriza. Nikaenda kuhubiri. No ngo ngaruke. Niliporudi bakaza bavuga ngo na inahahamutse. Na kusema mimi ni kama nimezidiwa. Na wale ambao walisema hayo ni Wakristo. Kiwango cha juu. Kiwango cha juu. Lakini kwa njia nyingine ni watu. Nimezidiwa kwa sababu nimeenda kutangaza Injili. Kwa sababu ya mtoto kufariki. Kutokwenda ni kumrudisha. Mutangiye kongorerana kundi habuza ko mwamutekereza. Mumeanza kunongonezana hapo. Ibasha gukora anaweza ibiruta zaidi ibyo twiyumvira. Yale ambayo tunayafikiria. Imana izikorera hirya ibyo twiyumvira. Huko nyuma yale ambayo tunayafikiria. Igakora hirya ibyo dushaka. Mara moja ufanya kinyume na yale ambayo haleluya. Hirya ibyo dukeneye. Kando na yale ambayo Imana iziyakorera. Mungu ufanya. Yamarika tuzanira ibyaha. Tuletea mambo yake. Kubera yuko sababu imitekerereze y'Imana. Fikra za Mungu. N'ivyiyumviro vy'Imana. Na fikra zake bitandukanye n'ibyaha. Zaidi kando na yale ambayo sisi tunayafikiria. Ubu sasa nda bintu mufite mukeneye. Hakuna mambo ambayo mnayahitaji. Timugize imisi mu bisengera. Siku mna muda mkifikia. Mbona hamjafikia? Nibya muzamona nibya bituma tutabigera. Ni dhambi ambayo inasababisha tusifikie. None sasa aho tubona si Imana izibona. Mahali ambapo tunaona si hapa. Abishisho ryacu rigera. Mahali ambapo nibitekerezo byacu na fikra zetu. Si w'ivy'Imana bigera. Si hapo ambapo Imana ikorera hirya. Imitekerereze yacu. Nico gituma ibasha gukora. Kwa maana anaweza kufanya zaidi sana. Amen. Amen. Ndeka mvuge gato. Acha niseme kidogo. Biblia avuga ngo Biblia usema mwikoresheje imbaraga zayo zikorera muri twe. Ikitumia nguvu zake kadiri ya vile nguvu zake zinatenda kazi ndani mwetu. Tahandi yari kubika imbaraga zayo. Hakuna mahali pengine ambapo Mungu angeweka nguvu zake. Kana ntigeze zishira imbaraga zayo mu nyamaswa. Mungu hajaweka nguvu zake kwenye wanyama. Ntigeze zishira no mu nkuba. Hajaweka katika radi. Ntigeze zishira no mu mirabyo. Hata kwenye umeme. Ntigeze zishira mu biyaga. Hata kwenye bahari. Imana Mungu ntigeze zishira imbaraga zayo mu ntare. Hajaweka nguvu zake kwenye simba. Zile imbaraga z'intare n'izimana yayiremanye gusa. Nguvu za simba ni zile ambazo ameumba nazo. Lakini nguvu za Mungu yazibitse muri twebwe. Aliziweka ndani yetu. Noneho yaza kudukoresha. Kututumia ishaka gukora ibikomeye ili afanye mambo makubwa. Bigakora ikoresheje imbaraga zayo zidukorera. Basi anafanya kitumia nguvu zake ambazo zimo ndani mwetu. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Haleluya, amina. Haleluya. Ariko nibasubire bahasome ngira mbabazi. Wacha mara tena wasome ni waulize. Musubire muhasome. Musome hapo. Nimara nze mbabwire ibintu nka bitatu. Niwaambie mambo kama matatu. Nimara mbabwire ingero nkazi tatu. Niwapee mifano kama tatu. Habonye ninde wasoma? Mumeona Waefeso 3:20. Abaefeso ibice 3:20. nuko ibasha gukora cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nkuko imbaraga zayo zidukoreramo Mbabazi
Niwaulize, imbaraga z'Imana, nguvu za zikorera Mungu ambazo zinafanya kazi Ni ndani zipi? yetu ni zipi? wumva ko asubiza Yule ambaye anajibu kandi usubize uko Umwuka Wera, oya reka ndeke vuga Umwuka Wera, usubize uko utekereza. na utajibu kadiri ya mafikra Ndeke yako. iby'Umwuka Wera mbyihorere. Niache mambo na Roho Mtakatifu. Yes. Oya reka banzu reke pastor, reka pastor mureke banzu, Wacha kwanza banzu reka huwa wachungaji ameelekea huko upande huu. nashatse. Sendanda yafashe na ese kitu mtazamo wangu yafashe imbaraga, Mbona hamusemi alichukua nguvu? cyangwa umuvuga ngo yafashe ibigeragezo Ama museme amechukua majaribu? ngaye vuga papa. ibyo yaduhaye ibi muri twe, yani ni mu byo yakoze dufiteho access yo kongera kubikora kimwe nk'uko yabikoze. Wese uko nabajije, Sijauliza. nabajije Nimeuliza. umuntu avuze atese bari abantu bishwe niki n'urusasu, Mtu akisema watu hao wamefariki na nini? siko bivuze. Niki cyamwishe n'urusasu, Amefariki kwa sababu ya risasi. n'inkoni bamukubise. Niki Ati cyamwishe yarwaye malaria. Amekufa kwa sababu ya malaria. malaria. Imbaraga z'Imana ikoresha muri twe nizi Nguvu hizo za Mungu ambazo anatumia ndani mwetu ikorera muri twe, Imana ikoresha. Ni ukuvuga ngo Imana, ese turacyari kumwe? Murebe hano bako, Muangalie huku. ko murareba hari undi muntu wavuga. Mbona mnaangalia watu ambao wanatoka? Ariko ye abantu uko ariko kini gitangaza. Murebe ni bibazo mbaye nimbabaza batahe bamerewe Na maswali yote ambayo ninawauliza, nimusubira kureba hirya ndababaza. mkiangalia kando mara tena nitawauliza. Imana Mungu igira imbaraga, ana nguvu, ariko izo mbaraga lakini nguvu hizo yazibitse muri twe aliziweka ndani kugira ngo ili ibone uburyo ikoresha apate vile atatumia ibiruta zaidi ibyo ya dutekereza. yale ambayo Ni tunafikiria. ukuvuga ngo Imana iyo igiye gukora Inamaanisha ibiruta ibyo Mungu dutekereza, akitaka kufanya nizo zaidi ya fikra twiyumvira, zetu. Na si yale ambayo ibiva mu tunafikiria. ijoro yayo, Si mambo ya si kutoka imbaraga mbinguni. ziva mu Si nguvu ambazo zinatoka ni mbinguni. imbaraga Ni zitubamo. nguvu ambazo zimo ndani Sema mwetu. haleluya. Amen. Ni imbaraga zidukorera Ni mu nguvu twe, ambazo zinafanya kazi hanyuma ndani mwetu. zigakora Baadaye ibidasanzwe. zinafanya mambo ambayo ni ya ajabu. Icyo ni byinshi ariko ndavuga kimwe. Oya ureke kuvuga ngo ni byinshi, Usiseme ni mengi. ni ukuvuga ngo uraza kuduha n'icyanditswe, Utatupea na Sa- maandiko. amarangamutima. Si hisia ambazo mtatumia. Nibyo sawa, nta kibazo. Hari ese ko turumvikana? Tu pamoja. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Buriya rero hari ibikoresho Biblia iravuga ngo mu nzu y'Imana Biblia inasema katika nyumba ya hari Mungu ibikoresho by'agaciro n'ibitari kuna by'agaciro, vifaa vya thamani na vile ambazo kandi si buri za thamani. gikoresho cyose kigira akazi Na kayo. kila chombo kina kazi yake. Katika nguvu hari ibintu bimwe Imana itazikoresha. Kuna mambo mamoja ambayo Mungu ikoresha ariko idashobora gukoresha ibiruta, anayatumia lakini hawezi kuyatumia zaidi. Vuga kimwe. Sema kimoja. Kimwe n'Umwuka Wera. Kimwe n'Umwuka Wera. Moja amesema ni Roho Mtakatifu. Wakukomera bashi. Wakupigia makofi. Icya kabiri. Mbili. Reka ntuvuge icya kabiri. Usiseme ya pili. Ni Yesu Kristo yaduhaye. Yesu Kristo yaduhaye. Yesu Kristo alitupea. Okay, ni sawa. Ariko Umwuka Wera niwe Yesu Kristo. Ni sawa lakini Roho Mtakatifu ndio Yesu Kristo. Umwe ni murumuna wayo, undi ni mukuru wayo. Mambo hayo ni kama jambo moja. Turaza kwakira gute? Gatatu ni amasengesho. Icya gatatu ni iki? Amasengesho. Agira imbaraga Imana Tatu izikoresha. ni maombi. Yego gira imbaraga. Isenganye kwizera. Sawa, isenganye kwizera. Kuomba ni vizuri. Ahubwo ako warugiye kurangirizaho. Ako warugiye jambo hilo la mwisho ako warugiye kuvuga na akandika amasengesho singashigikiye. Kwizera. Iki? Kwizera. Okay. Imani. Nawe yakarangije. Yavuze ngo amasengesho amesema imani ari mu iki? Kwizera. Ambayo ina maombi. Ahanga nta wundi uku niko biza bigenda neza. Somo hufanyika hivi. Amahitamo yacu. Noneho manza muri nukuvuga turacyari kumwe. Tu pamoja. Ndashaka kubereka uburyo utagomba kurauma Imana ngo ntiyakoze. Ninataka kuonyesha vile wewe haufai kumulaumu Mungu atakaye gukora. Kwa sababu anapotaka kufanya. Kuri kirya
yaguhaye kuanzia kwa jambo alilokupea. Iyi gasanga nta kirimo, Anapokuja apate kama ni kishobora pepo, gukora. hawezi kamwe Kubera kufanya, ndikoresha imbaraga z'abantu. hawezi tumia nguvu za buke watu. dusigaye dufite. Akili hapa ambayo umuntu tunayo, akagira ngo ubundi mtu anafikiria Imana mwingine iraza kumukorera igitangaza iciye mu oya, ati Mungu atamfanyia muujiza kupitia mtu mwingine. La, si hivyo. ikindi ni amahitamo yacu. Amahitamo yacu. Jambo lingine ni chaguo letu. Hitamo neza, hitamo Yesu, nao Satani wenu mueshi. Chagua vizuri, chagua Yesu, shetani ni muongo. Karirimbye neza ye. Reka nkomeze. Turaendelee tu pamoja. Ese ko birumvikana? Inaeleweka. Ndashaka ngo iri jambo ryumve. Ninataka neno hili ulielewe. Uryumve. Usikie. Ibasha gukora. Anaweza kufanya ibiruta cyane zaidi ibyo dusaba, yale ambayo tunayaomba na yale ambayo tunafikiria, ibyo dutekereza, yale ambayo tunafikiria, bikoresheje imbaraga zigukorera, nguvu ambazo zimo ndani mwetu, imbaraga zigukorera, ikitumia nguvu ambazo ziko katika imbaraga zitahari, nguvu ukipata kama hizo huna imbaraga nizitakubamo, nguvu hizo zitakapokosa ndani mwako. None shiseno uraja ku rugamba, utaenda vitani, ujana imbunde, uende na silaha itari mu rusasu ambaye ina risasi, barakumena, watakumaliza. barakumena umutwe, watakuvunja kichwa. shiseno kuripima. Unaja kuchokoza Satani, wewe unaenda kuchokoza shetani. unachokoza Satani na mbaraga, utamchokoza kama hauna nguvu ndani mwako. Joni baduhaye ubuhamya. Juzi walitupea ushuhuda. Ese ni Rugari mwe wageze usenga cyane nini? Ni huyo. Ngo ni Rugari. Ngo yagaza asengera abadayimoni. Aliombea pepo chafu. Ngo akabwira abantu bicaye imbere. Na kuambia watu ambao wameketi mbele. Nimbari dayimoni ari mu jisho. Kama demon ako ndani ya jicho. Ngo akabwira abantu muri bahumiriza. Na kuambia watu fungeni macho. Asoka ngo abinjiremo. Ati demon asitoke ili awaingie. Kantu nikeza kweli. Jambo hilo ni nzuri. No, naribajije. Kawaida nilijiswali. Uku abantu bageze bahumiriza. Je, watu walifunga macho? Nukutizera. Ni kuto kuwa na imani ama kuto kuamini. Bagasengera mapepo ngahumiriza ngo ataninjiramo. Waombee pepo chafu alafu nifunge macho ndio isiniingie. Kwani mapepo yanakosea mahali ambapo anafaa aende. Ni mukurota nabi. None ushaka ngo ari ndurota nabi. Ati huwa anaota vibaya. Ko nda mbaraga zigukorera murareka kurota nabi. Hauna nguvu ndani mwako, utakosaje kuota vibaya? Norota mapepo ngo yaje ngo akaniga njewe. Mimi ninaweza ota kama pepo chafu amekuja kuninyonga mimi. Ati watu wananinyonga. Imbaraga za Yesu zagiye. Nguvu za Yesu ndani mwangu zimeenda wapi? Walikuwa numva imitsijo singu hayi murya. Ati anasikia mishipa hii ya shingo ikiuma. Ati ameota akaona watu wakiwa wamemkalia. Ese bibaho. Je, mambo hayo yako yanafanyika? Simu huwa mnasikia watu ngwimbwe hazimwirukana ngo zazija kumuri. Ati umbwa usiku kucha walimkimbiza. Muzamu birota huwa mnaota ngwimbwa. Ati umbwa. Ariko urangiriza kuri filime ukabura imbwa zirara zikwirukana. Je, unaweza lala kama ulikuwa ukiwatch movie ushindwe kuona umbwa wakikukimbiza? Mundu yaturirimbiye hano yasaze. Mtu ametuimbia hapa. Lakini anasema kama aliota akaona umbwa wakimkimbiza wanataka kumwona. Yavuye hano ngo aze kurangiza arangiriza ku mupira ngo nani abakinyi babakina ngo hariho nani. Alitoka hapa akaenda kuwatch final ya timu fulani. Finale ndiyo wa masengesho. Finale ni kubona ekipe. Final iwezi kuwa maombi, yeye ni kuona tu kuwatch ball.
ngo dufite abakristo ati tuko na Wakristo. undi yorangiriza kuri nane. Mwami Yesu Kristo, Mfalme Yesu Kristo, kulishobora byose. ninajua wewe ni muweza yote. Urayibwira se ndibizi. Unamwambia si anajua yeye ni muweza yote. Haleluya. Haleluya. Ndibuka abandi wakoreye ibitangaza. Ninakumbuka wengine ambao umewafanyia. Wavuze ibyawe yagukoreye. Si useme aliyokufanyia. Mbona unaenda unatangaza kubyawe? Urabivuga hari biriho. Anzia kwa miujiza yako. Utasema nini hauna? Ese turi kumwe? Tuko pamoja. Kwa Imana icyubahiro. Tunaweza mpa Mungu Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Imana ishimwe. Mungu atukuzwe. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe sifa. Kwifite imbaraga zayo yabitse muri twebwe. Sababu ana nguvu zake ambazo zina nguvu hizo zidutera. Hizo ndizo zinatubadilisha. Kugenda na gushira amanga. Tukienda tukiwa na ujasiri. Tuna ujasiri wote. Iyo tugenda mwijoro. Tunapoenda usiku. Iyo ari kumanywa. Kama ni mchana. Haleluya. Amen. Dufite ubushizi bw'amanga. Ujasiri. Kubera yuko muri twe habitse imbaraga z'Imana. Kuna nguvu za Mungu. Kazi ya Roho ibarikiwe, kazi ya Roho daima. Mimi nabarikiwa, wewe wabarikiwa, sote twabarikiwa na Bwana. Mimi nabarikiwa, wewe wabarikiwa, sote twabarikiwa. Icyambere ni kirya bavuze. Kwanza ni kile ambacho Yesu yabwiye abigishwa. Yesu akawaambia wanafunzi. Mwisakora muzahabwa imbaraga. Mtapokea nguvu. Umwuka wera nabamarukira. Roho Mtakatifu atakapowashukia. Mureke mbere kisengesho twadusenga. Wacha niwaonyeshe ombi tunaloomba mbaya. Icyakora muzahabwa imbaraga, lakini mtapokea nguvu. Mwuka wera nabazamu. Roho Mtakatifu akiwajilia. Ukazusenga ngo Imana iguhe imbaraga. Usiombe ati Mungu akupe nguvu. Oya. La. Usengesho ni siri. Ombi hilo si hivyo. Ahari Mwuka wera hari imbaraga. Mahali ambapo kuna Roho Mtakatifu kuna nguvu. Mwami Yesu Kristo. Bwana Yesu Mwokozi wetu Kristo. Tunaomba nguvu zako. Haleluya, haleluya. Haleluya. Imbaraga zawe ni zima. Nguvu zako zishuke. Oya. La. Tambaraga zazi za tarumu. Hakuna nguvu ambazo zinakuja mahali ambapo hakuna Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akija anakuja na nguvu. Kurangiza training. Basi kumaliza mafunzo. Uniform inakuja. Kofia inakuja. Boots ibije. Na kiatu inakuja. Imbundi ibije. Na silaha. Masasa kajana. Na marisasi ndani hapo. Abira. Mambo kuisha. Basi mafunzo yameisha. Inapoisha tu. Mambo hayo hakuna yule ambaye anaweza maliza training ndio apewe jukumu. Sako birumvikana. Ta hantu Satan. Hakuna mahali ambapo shetani hawezi face mahali ambapo kuna Roho Mtakatifu. Anajua kwamba ni ndani ya moto. Birumvikanye. Shetani si mpumbavu. Shetani si mpumbavu. Shetani ameishi na Mungu. Shetani anajua. Shetani anajua mazuri. Yeye aliishi huko. Yeye aliishi huko. Alikuja ulimwengu akitoka huko. Anajua habari. Anajua nguvu za Roho Mtakatifu. Hawezi kujidanganya. Ndio aende katika moto. Umuka wera ni imbaraga z'Imana ziba muri twebwe. Roho wa Mungu ni Imana igiye gukora ibikomeye. Mungu anapotaka kufanya yishingikiriza ku mbaraga z'Umuka wera. Simamia kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Sema amen. Amen. Sema haleluya. Amen.
Yohana 16 umurongo wa 13. Yohana 16:8. Matendo ya Mitume 1:8. Yohana 16:13 byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Yohana 16 mstari wa icya kabiri pili bakivuze wamesema kwizera kwacu, imani yetu ni imbaraga z'Imana na nguvu za Mungu Imana yaduhaye, ambaye Mungu ametupea, zizazihesha Imana ambazo zinafanya Mungu ukora ibiruta afanye zaidi ibyo dutekereza ya yale ambayo tunayafikiria. Ndaza kubireka gatoya. Nitakuja kwa mwibaza, nyinyi mnajiuliza umunsi wa Eliya, siku ya Eliya cyangwa Elisa n'umugaragu wiwe, Eliya ama Elisa na mfanyakazi wake, umunsi abona ingabo z'abazengurutse, siku ambayo iliona wanajeshi wakiwa wamewazingira. Sasa turi kumwe tu pamoja, umugaragu araza aramwira ati akacu kabaye. Mtumishi akaja akamwambia ole kwetu, ibyo gufa byarangiye, mambo na kifo yametujilia. Kamana yaje, hakuna Mungu ambaye alikuja, Kamana yagaragaye, hakuna Mungu ambaye amezihirika. Yabwiye Imana, alimwambia Mungu ati banza umukingura amaso, Mungu mfungue macho kwanza, abanza abone ingabo zetu, aone jeshi ambalo limetuzingira. Umugaragu wiwe amuone kama mtumishi wake aliishi pamoja na bwana wake, lakini nguvu ambazo zilikuwa zimewalinda bado yeye alikuwa hajaona. Sasa tunaumvikana, tunaelewa. Tagitangaza Imana yari gucisha mu mugaragu wa Eliya, hakuna muujiza ambao Mungu angepitisha ndani ya mfanyakazi wa Eliya, kubera ko muri we nta kwizera kwari, kwa sababu ndani mwake hakuwa na imani. Tagitangaza uzabona, hakuna muujiza ambao utauona giruta uko wiyumvira, zaidi ya vile unavyofikiria nukutekereza na vile ambavyo unafikiria. muri we hatarimo kwizera, kama ndani mwako kuna imani. Nigeze gukora ikiganiro n'umuvandimwe umwe, niliwahi fanya mazungumzo na ndugu mmoja, ambwira igitangaza natangaye, akaniambia muujiza, nikastaajabu. Bari barasuhuye ndana abantu basura mu iriya mu biraro, walienda malishoni huko. Noneho ngo amare gushikayo, alipofika huko umusumwe afatwa na mandiko, siku moja akapatwa na nguvu za kuandika, ngo aburaho yandika, akakosa mahali ambapo ataandika. ngo amare amabwire, akaambia Mungu, ngwese ntiwo ngo mpikaramu, akaambia Mungu nipe kalamu. nko twageze dusuhurira inemba, mahali ambapo tulipeleka ngombe malishoni, ngubwira Imana ngo niguhika, uambie Mungu akupe kalamu, ukabivuga uri kumwe n'umuzaifu, na kusema ukiwa na mtu ambaye ni mzaifu, yovuga ko wahahamutse, anaweza sema ya kwamba umerukwa. Abwira Imana ngo nimuhikara, akaambia Mungu ampe kalamu. ngo aje kuruzi agiye kuvoma, alipoenda kuchota maji, amasanga ikaramu mu nzira, akapata kalamu njiani. ibasha gukora, anaweza kufanya ibiruta zaidi ibyo dutekereza, yale ambayo tunayafikiria nibyo twiyumvira, na yale ambayo ikoresheje imbaraga zayo, ikitumia nguvu zake zidukorera, ambazo zinafanya kazi ndani mwetu. Hari undi muntu numvise avuga ko yagiye gusenga afite ikibazo. Kuna mtu mwingine ambaye ameenda kuomba akiwa na shida. Ngo ashike, alipofika abwira Imana, akaambia kumusozi kwenye mlima, arayibwira ngo simba handabonye, yarakeneye amafaranga, yari mu ideni ry'umuntu, alikuwa anahitaji pesa kwa sababu alikuwa na deni. Imana ati simba ifaranga zitara, akaambia Mungu, sitatoka hapa kama sijaona pesa simba hapa. Sitatoka hapa. kurya yunamye ayasenga, vile alivyoinama akiomba, yumva nk'ikintu kikubita iruhande rwe, akasikia ni kana kwamba kuna kitu ambayo imeanguka kando yake. ngwa hanguke, alipofungua macho asanga ni isashe, akapata kama ni karatasi, isashe ifunze, karatasi ambayo imefungwa. Hapana, karatasi mu Kiswahili ndaza kukurikirana ndebe iryo jambo ko ari karatasi. Nopfa kwemera ibintu gusa karatasi ni nane Igiswahili ki n'ubushakashatsi
ndabikorera atafanya utafiti wa neno hili. Kiswahili chino kuna karatasi ya pepa ya kuandikia na karatasi ya nylon. Okay. Kiswahili hapa ya huko wanasema karatasi ya nylon. Ntubona kunsobanuriye neza. Arambiye ko ari Kiswahili cyahano. Nabyibagiwe naje nizi Kiswahili. Muri nani? Nimesoma Kiswahili. Twigishijwe n'Abatanzania. Tulifunzwa na Watanzania. Cyo gituma byangize. Neno hiyo imempotea ya. Reka tureke kugenda kuri ibyo cyane. Icyo nari nshatse kuvuga nilichokimaanisha. Atora ya karatasi. Akachukua karatasi ile. Ngo ayifungure. Alipofungua asanga irimo amafaranga angana nayo yagiye gusa. Akapata kama kuna kiwango cha pesa kadiri na kile ambacho alikitaji. Igikona nyamujongo yagurutse hajya bazaba bagira. Kunguru aniruka mahali ambapo wanachinja ng'ombe. Ije gutora inyama. Ilipotaka kuchukua nyama. Itori sashiri mfaranga. Akachukua karatasi ya pesa. Kurya yagurutse haiguruka. Vile ilivyopaa. Ilipofika ikaangusha mahali ambapo alikuwa akiomba. Birumvikanye. Nimeeleweka. Ibasha gukora. Ibiruta ibyo dusaba. Zaidi ya yale ambayo ikoresheje imbaraga zayo. Ikitumia nguvu zake. Zidukoreramo. Ambazo zinafanya kazi. Imbaraga ni imbaraga z'Umwuka Wera. Nguvu zile ni nguvu za hamwe no kwizera. Pamoja na imani. Icyaga tatu. Ubushake bwo kumvira Imana. Basi utashi wa kumsikiza Mungu. Kumvira Imana ni imbaraga z'Imana. Kumtii Mungu ni nguvu zake. Zituma dusohoza. Ambazo inafanya ibiruta cyane ibyo abantu biyumvira. Yale ambayo watu wanafikiria. Ibyo bashobora gutekereza. Yale ambayo wanafikiria. Icyakane. 4. Ni migambi yayo. Ni nia zake. Idutegeka. Migambi yayo idutegeka. Nia zake ambazo anatuamuru. Iyo dusoje imigambi y'Imana. Tunapotimiza nia za Mungu. Yadutegetse. Ambazo ametuamuru. Harimo imbaraga zayo. Kuna nguvu pia zake hapo. Sema amen. Amen. Ndasa nutinze. Ni kama nimechukua muda. Reka ndangirize kuri. Wacha nihitimishe kwa neno hili. Sema amen. Amen. Ibasha gukora. Anaweza kufanya. Ibiruta. Zaidi. Ibyo dutekereza. Yale ambayo tunafikiria. Nibyo twiyumvira. Na yale ambayo tunafikiria. Ikoresheje. Ikitumia imbaraga zayo. Nguvu zake. Zidukoreramo. Ambazo zinafanya kazi ndani. Mvuga umuntu umwe gusa. Wacha niseme mtu mmoja. Umuntu umwe. Mtu mmoja. Imana yakoreye ikintu. Ambaye Mungu alimtendea jambo. Umuntu adashobora kwiyumvira no gutekereza. Ambalo mtu hawezi kufikiria. Kandi dusanzwe tubibwiriza. Na kawaida huwa tunahubiri hai. Ni Sara. Ni Sara. Sara. Imana yakoze ikintu. Mungu alifanya jambo. Badatekereza. Ambacho watu hawangefikiria. Bataniyumvira. Ambacho hawangekifikiria. Mwibuke ko umunsi malaika aza. Kumbuka siku malaika alipomjia. Hayo lazima iwe. Ukenere Mwuka Wera. Hitaji Roho Mtakatifu. Ukenere kwizera. Hitaji imani. Wumvira Imana. Basi mtii Mungu. Sema haleluya. Amen. Hanyuma rero. Baadaye uzabona ibitangaza by'Imana. Utapata miujiza ya Imana ibaheze umugisha. Mungu awabariki. Amen. Amen.